طاب العالمي نسب المغربي المالكي مرحبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. مسيبي تدوم من شلمي وان من جوري من بيوكي سلا الله ونعمه. شغلت الله نلا نور جود النبي صلى الله عليه وسلم على دين دو عنده جامعة TV يوجد مسلمين من جودنا على أكثرين دو عنده جامعة TV يدي يوجد كفاية على حال دين سنبي دينهم ko hunde moone kamen non en calmini hettuɓe kaɓorɗe ɗe hono Ibrahima Balen e ko nandi hen eyi ko jabtade namdol waajo ko namdi ko ñamde ko laaɓi e ñamde ko dagi eyi ko noon nde wonno ñamde ko dagayi ko ɗum wona hunde lamde kadi wona hunde dagide neɗɗo yo ñam ko laaɓi saɗa ndi ko liggo ko moƴƴi ɗum woni ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wasiyi en allah subhanahu wa taala o haalino deftere makko Qur'an al karim non neɗɗo ene foti ñamde ko laaɓi nde wonno ko ɗum woni ko nafata mo ɗum noon kadi woni ko nafata ɓe o ñaminta ɓe arbin hadis an abi hurayrata qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nila sallallahu alayhi wa sallam wi inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah subhanahu wa ta'ala ko lamdo o jabata hay hunde so wona ko laaɓi ɗon tagi neɗɗo yo laaɓ o ñama ko laaɓi o gala ko moƴƴi. inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الله سبحانه وتعالى ويمري إن جلب إن جبم قوم كو يمرنا نلابيكم. فقال تعالى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الله سبحانه وتعالى وين كو يمرنا نلابيكو كدنتن وني كو يمرنا حاجوني أمسيدو نامبيدو ñamde ko degi ñamde ko laaɓi acca ko dagayi ko acca ko harmi ko. naam Allah subhanahu wa ta'ala o haali e Qur'an al karim wi ehimon no laaɓi am ñaame ko laaɓi ko degi so ñaami haa ko laaɓi haa on pari wa amalu salihan golle ko moƴƴi mbaɗe golle moƴƴi neɗɗo yo gonnu ko moƴƴi o yamira ko moƴƴi o haala ko woni nelaaɓe ɓe mbiyama e
ñaam ko laaɓi saha enen ko paɗɗen ñaamen ko laaɓi ñaamde ka hecanande e jooŋe ñande bandiraɓe mata ono kam on miijahi janngo mata on miijahi ñalawma darga to jiiɓa fof aɗa fewje ñamde ka hecanande e tiryagal e funtude ndin jewdi aɗa andi nafatama الله سبحانه وتعالى أمين يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم حاجون كوي نام در ما هنودن إهمور جند دم كلوا نيامي من الطيبات كدج ما رزقناكم ومن أرزقنا ñaam ko laaɓi sa ñaami ko laaɓi tan ko Allah arziki ma ñaamde ko laaɓi ene moƴƴi ene weli ene dahma nde wonnoon ɗum woni ko nafata ɗum woni ko naftata ma waaw rewru ɗum Allah ko heewi daña heen baraji daña heen ko heewi sa ñaami ko laaɓi wa'malu salihan kadi golla ko moƴƴi gollu ko moƴƴi ke ɗum ne moƴƴi ɗum sa wayi noon ne waɗi fayida qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ثم ذكر الرجل يطيل السفر 11 أخباره goto e moɗon omo haalde sahabat goto e moɗon juuni ɗanngal asha akhbara o fini o fundi o lorni o tampi holko saabi ɗum وبنت جودي مكو ومن يابو الله سبحانه وتعالى يا ربي الله والله الله مكم الله أنزقنا الأودهم يمد يديه إلى السماء يا ربي وبنت جودي مكو ومن يابو الله سبحانه وتعالى يا ربي ومدأمه حرام ونعمه إن حرام ومشربه حرام ويرهق إن حرام وملبسه حرام وظنته إن حرام غزي بالحرام ووتيك حرمي فأنا يستجاب له أو كم هل جابرت دوامك o ñamar ko laaɓani o yaron ko laaɓani fof ene harmi o ɓornoro ko harmi o so ñaguima Allah jaɓa Allah jaɓanta o sa ñaami ko laaɓi a golli ko moƴƴi kala nde ñaguide Allah subhanahu wa ta'ala roke hatima mbatta hen garde labde cam garde ma moƴƴe kala ko jiɗanɗa hoore ma jiɗana ɗum musidɗo ma juuɗo taw wona an kala ko jiɗanɗa hoore ma jiɗɗa tan hatta ko e maɗa ɗum wona ɗum nandal ma ko ɗum woni komin paami hen ɗum kadi woni komin jandi hen min calmini on min juuri mon min beltini mon
hande ko ɗum ɗo kadi gaddanten dental ngal en calmini seeranɓe meɗen diine e seeranɓe men aada e halifaɓe men aada en calmini dendagal musidɗo tedduɗo hettiyanke en mbi leliɓe hopitaleji ɓe yo Allah hokkuɓe jaam sahaɓe e kasoji ɓe yo Allah artirɓe e dow jaam e galleji maɓɓe e ɓesmuji maɓɓe an wawana hoorema yo Allah newnane newnana kala juuɗo jaggo wayanda Ustad Ahmad Tall hande ɗum ɗo woni ko addano en émission meɗen talata Demga TV min calmini on min juurima on min beltinima on kala hen ko noon ko feewi immi koto Allah subhanahu wa ta'ala enen no mbiten ñande fof ni tan ken almum ton tan dartono gandal min calmini on min juurima on yo Allah hakku en tawtorede kala fa assalamu alaikum wa rahmatullah صعب العالمي نسب المغربي المالكي مرحبا